Jednu želju da ti tvoja medna usta bar jednom poljubi. Imam jednu želju da ti tvoja medna usta bar jednom poljubi. Pa da se nikada iz sna ne probudi. Meni je veliko zadovoljstvo da smo večeras ponovo uspjeli dočekati Amiru Medunjanin i da smo ispunili kompletnu salu, znači 550 i još koje mjesto je ispunjeno, prodano, i da ćemo večeras sa ovim koncertom ne samo svi uživati u 2 sata stvarno fantastičnog sevdah spektakla, nego pored toga da ćemo imati mogućnost s ovim koncertom da usrećimo 1200 djece koji će dobiti školske pakete, znači jednu školsku torbu, ergonomsku, školski materijal za prvi razred. Program našeg Vina Sevdah projekta nastavljamo već u martu ove godine, 22.3. Bezirksamta Landstraße, gdje će nastupiti Vanja Muhović sa njegovim internacionalnim bendom. Bend se čini 4 čovjeka koji dolaze iz Austrije, Bosne i Hercegovine i Norveške. Jako smo ponosni što imamo priliku da nastavimo u ovom stilu. Drago nam je da su ljudi spoznali kvalitet ovoga što mi radimo, da su zadovoljni da se u ovako velikom broju uvijek odazovu koncertima i naravno stvar, najviše nam je drago što možemo usreći toliko puno djece ovim putem. Sve ovo što se dešava u stvari u sklopu projekta Futureback i sav doprinos koji ostvaramo na ovim koncertima koristimo samo za nabavku školskih torbi i školskog pribora. I normalno nastojimo da što više djece obradujemo. Do sada smo, znači sa 2013. godinom usrećili 7000 prvačića i već je sada izvjesno da ćemo sljedeće godine imati preko daljih 2000, tako da je vrlo lako moguće da ćemo u 2014. godini dostići taj famozni broj od 10.000 prvačija s kojima smo uručili školske torbe i pribore. Posebno me raduje to što su u međuvremenu i strani mediji, kao na primjer Bečki list, Wiener Zeitung, u međuvremenu spoznao tu dimenziju našeg projekta i objavljuje redovno tekstove o našim aktivnostima i stvarno mi je drago da se ovaj projekat širi i nadam se da će još dugo trajati.